पाउसे युमपम उइब मरु उइब पाउ खरा अपडेट तौजरी अहन बतंग की एसी कुंठा गनि फन शांति ओइना सादा हुमफुट्रा निथोगी मदक तो बहुत थादना खरे माफम खरा द ईवीएम थुगाइबा बोट कैप्चर तौना द होनरफा यावना इरां खरा थोखे तारा गनि थोइ सुब मणिपुर विधान सभा की मिखल लिसिंगनी को निथोगी अहन बतंग की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कुंठा गनि फन द बहुत थादना खरे पुन्ना मिरेप सामा खुमफुट्रा हुमदगी मराइब लेपकदब मणिपुर विधान सभा मिखल असे आयु पुंग 3 की नोंथल पुंग 4 फाव थादना के अदब पोलिंग स्टेशन खरा द ईवीएम मशीन यादव यावना मरम ओरगे खरा थेंगना थादना यावना के मसिन मरम ओरगे नोंथल पुंग 4 की मतों फाव बहुत थादना के मिखल असे मफम खरा द पामदब थौदोक थोकफा नतना शांति वने बहुत थादना के सिंघार केंद्र की 60/10 द बीजेपी की वर्कर फी थोनथांग कौवा अमद वोट कैप्चर तौनरब होनरपदगी कोगी ग्रुप अमगी वर्कर सिंग खुथोंनबदगी असोकप नंखरे अमरुमदा गसी अयु पुंग 13 मखारुम ताबदा न्यू कैथेल मानबी पोलिंग स्टेशन द आईजी की वर्कर सिंग बीजेपी की वर्कर सिंग वोट कैप्चर तौनरब होनरपदगी मफम अतुदा लेबा सिक्योरिटी फोर्सेस ने ब्लैक फायर तौबदगी चावना इरांग थोखरे अमरुमदा कैराव केंद्र द एनपीपी की कैंडिडेट इन बाबुइन माके सिक्योरिटी सिंग लोइना फुनाल मरिंगकोल द इलेक्शन कमारी लेटन येंचनब लापद खुंजा सिंग मरक तमकदरपदगी मागी गार्डसिंग ने ब्लैक फायर तौबदगी खुंजा सिंग भागना सिक्योरिटी ने तोंगलकपा जेपसी NL01S 3699 असी थुगाइबग लोइना मथक मखा ओलनके कांगपुपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनब 51 साइटू एसी की पोलिंग नंबर 46 द कांग्रेस पार्टी की वर्कर सिंगना ईवीएम मशीन थुगाइना बहोनरपदगी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कंट्रोल तौना बहोनके अमरोमद कैराव केंद्र की 6/32 फुनाल मारिंग प्राइमरी स्कूल द मसखंगदब मियु खरन ईवीएम मशीन अकाय तोय थोगलपदगी इरांग थोखरे पुलिस ने एफआईआर अमल लौटखरे पोलिंग स्टेशन 36/57 मोके सनबोन पुलिस स्टेशन द सिक्योरिटी के सनबोन पोलिंग स्टेशन द सिक्योरिटी की मथौ तौबा कक्सिंग दगी आरबी हबलदार एन इबोसोबा कौबा अममा के सर्विस न गन काप्सिन जलबदगी लैखेद्रे माकपो हेलीकॉप्टर न चिरिबा मोगदो फुरखरे आइरे ngasi pangthokkiba kendra kunthra garifan ki mikal asida nongtil pung hum fawwa sada hum putra nithoi ki mathakta miyamna botha dana ke atopa paw madana mengsat dhian na honarak pagi dama party dagi tanthokle CPI 10th branch ki secretary oiramba sagulsem president jit amasong miyoi ama ani manaraga media ki thongda party estagi me kunthra manga tokre aina hablakhiba asigi matungina 10th zonal ki secretary M Navachandra Singh na athuwa party ki mifam kaudan thigalubada hariba miyoi sing asigi marakta सही मरी मंगा की ममांगदगी पार्टी की कार रिन्यू तौद्रबा अमसोंग मसक खंगदना हाफ ओरमले एन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मणिपुर स्टेट काउंसिल थदोरप जेरोल मद खंगा लागले जेरोल असन मखा तारदुना सीपीआई की सेक्रेटरी की मफम द अइबा जेरोल पिदुना थरकपा एप्लीकेशन दु खनरप मतुंग द सागोलसेम प्रेसिडेंट जित पमदम कत्र पार्टी स्टेट की तान थोकले मागी मग थोंग हुक्तब तबक सी की थम मतिक चाबा एक्शन लौखट पक लोइना मखा थाना आरिबा मिशन असिन पार्टी के मरी लेना पाउ थदोरपदा मियामना थाजिबिगनो हाइन सुफंग तोरकले बीजेपी ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी ओइदुना गवर्नमेंट अमा लाकनी हाइबकी थाजबा लई बिरेन चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाइख्रे ममांग ददि सिट क्या मुक फंगबा याय हाइबा खंगबगाम खिदे अदम हंदा की हौकिबा सही मंगा असिदा अखोने तौजखिबा मयाम अदुगी मणिपुर प्रजा मियामना सपोर्ट तौबे हकिबा बीजेपी की सेंटर द लाइरिबा लीडर्स इन पिरकलिबा कोऑपरेशन मयाम असे येंगलुरगदि बीजेपी ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी ओइबा गवर्नमेंट अमा लाकनी हाइबकी थाजबा लई वाफम असे चीफ मिनिस्टर एन बिरेन नगसे युपुंग 3 मिनट तरारोप ताफदा luang sangbam mamak lekai da leiba servon school da hang polling number 2/16 asida chief minister na vote thada lakpada mangna phangtoki bane mangna makha taratuna hoki be sahi manga asida manipur da peace development for liva mayam asigum da lakadoriba sahi manga asida su amuga na santi leiba manipur am ohenna bagidama BJP da vote pibio aduna handa ke election asida BJP na 40 gi mathakda fangani abagi thajaba lei haina su phangtoki nagalam rom da BJP worker amathang na jalam le वांगजिंग 10th बीजेपी मंडल के पोलिंग प्रेसिडेंट ओइबा मियोय अमा मसखंग दबा कांग्रेस की वर्कर नि सिंगदब सिंग लाइबक्ता थांगना जालम ले हाइरे थांगना जालम बदगी सोगलब बीजेपी वर्कर अदुगी ममिंग यंत्रेंपम तोंबा सही यंखै ग तरुक सुरब मियो एसी 10th तोबन दगिने थाउथोगासी ngarang nong namidang pungni फानम ताबदा 10th तोबन द लाइबा स्कूल अमगी थोंगाल द कांग्रेस वर्कर नि सिंगदब ममाय पमिट खुंबा मियोय खराना तोंबा बु थांगना जालम बने हाइरे तोंबग लाकमिनब एस राजेन अमसुं होमेन कौव मियोय अनिसु थांगना जालमबदगी सोकपा अदुदा यावे मखोय हमक थौवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकेनारी आइरे थौदोगसगी मतंग पुलिस न केस अमा लौगटख्रे रोजित की मोह चिंदुना मा की लोइनवी अरुणाना कॉन्फिडेंट वोट पीग्रे तारागा निथोसुब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन दा कैटेगरी केंद्र दा जेटीयू की मिरेप ओरिबा वाहिंगबम रोजित एलाइस बुलेट पो मिखल गा मरि लेना मसखंगदबा मियोय ने नोंगैना काबलम बदगी राजमती सिटी दा हौजिक लयंगदुना लैबना मरम ओरगा
Rojit ki mohot chintu nama ki loina pi wahingbam arunana kompen port oina pi kre fresh na fangba pauda wahingbam project Rajmai district ki ICU dagi tholak tuna treatment chathare ngase yupung teret khara helakpam matamda wahingbam arunana Imphal East ki top nauria gram panchayat 4x4 polling station da vote dage amarom da Rojit ponong mai kablam bagi tawdok aduvo JDU Thawal district committee na fen da ba phangdor pa loina da senari ba miyoi sing athuba matamda pothoko mati mahak ponong mai kablam badagi senari ba sina kari ki damak kabli vano hai pada sentura kadabani ada sepang doke drug na faktak na nabangal kadabadagi kanana ba politics sanglapani Brenda Congress na sahi tara mga thangna dalenga perak lava BJP na mamagi tam amada state asida lenga perak to na miyamge jai fana na thabak to wagi mahutta tongki mirol oi kadoriba na singa made al singa paktak na mayai ka drug ka medicine jaki polam singla loletik tawtuna sandong fangna na bahona rakliva si sahi kharagi matuk to bari porge Miam murkragani khanduna kharada orabasu kanbangam na ba politics ta sanglapani hana ja school assembly constituency ki JDU ki merep thonau jam brindana phangdokre polling station 14/44 Samaski girls high school da bothadan ba matungda pamising dai mamang da fan ki ba lengak sing da yaw ki ba miyoi sing da miam gi ai fan da ba amade iraiba ki damak afa thabak tawbagi mohta masa masa ki kana ba thabak thorom da mai on ki ba maram da ngasi state asida traki asoba kaithela ma sagale Kaidela sin mar oiduna lam tamasi kin ha amade al sing damai ka pachinjak pijaduna vote bank sagat pa amade power fine na phone ropon sahi karagi matung de hello mising mot khikatra aina masagi kana bathatuk tuna government job dagi voluntary retirement logtuna politics ta saglakpane kihan bagi thabak sa tharamba bu condemn tawgre enokvol desiki masi sub division na konba ke toinem khulda police amadi fizam set pa khulai madik chan five kharana ngarang hing nongyai ta sangchilaktun aki akhang nangan bagi thawtok adubu akan bamong da condemn tawi aina Navia Jinglam ke tuinim ki secretary tantanga tungdana formation na fangdokre Navia Jinglam aiva amara pai lupa sina sintona village authority ki treasurer oiva dangswa metha yauna Imphal gi Manipur press club ta bangthoki ba pau gi mifam amada tantanga tungdana formation na fangthoki badi kolgi authority da khangalamba leitana junggi thong kawkhai tuna miyamda aki akhang na khalamba asi kolgi miyamda tarai na laude Mikal gamari leina pa manba thawtoga si khulasi da maka tana thogan bigano Asiguma pamda pa tawtogasi makatana thoraglabadi kolgi miyam ga khuzam naraga akanba kongjang sansilakani anasu tantanga tungdana pamisin da fangdoke makatarakwa atopa pau amadana Ukraine da angang taramari yauna sahum jangkai gini thoi sire angang samwa taraga taruk yauna lising amaga sadruk marfu sokle Russia ni Ukraine da hauzik chathariwa attack da angang taramari yauna sahum jangkai gini thoi sire angang samwa taraga taruk yauna lising amaga sadruk marfu sokle Russia na makoi ki lambi sing da Ukraine ki side khuding maktagi attack tawna da hukum tawkre hausuk su Ukraine ki capital da Russia na misal amadi lambi sin da attack sa tarakpada building ki chawna amagata thokpada na tan mioi ki hasiram bayai aina panare oinakle fibam asi kamari lena United Nation ki khwaidagi jawa group ani general council amadi security council ki tongan ba meeting pangtok tan Ukraine ki matang da khana gre aire amarumda Bharat ki wanasa prime minister Narendra Modi na chair loktuna awang pathaki meeting pangtuk tadi Ukraine ki matang ta khana kre aire loina na Ukraine ta leiriva Bharat masa sing ganga operation da flight home na ayamba ondora kre aire arubida content sing asigi marubi pa pau khara asipa pau dam jariba Manipur local news YouTube channel amate Facebook page asidagi yang biriba punama pathaga sari channel sen dom da kanara badi subscribe to video subscribe to biro loina da like and share ta busu ka wi kono punama po amaka hana thaga sari